我
peraturan mis hamasan saka pasarak no king na tanem talo kalja king gacha anu mana itu kena serakan no niam yang tinggal saya ini hamai au kena gapi kurat musuh nia kalau sasun niam dia serina ikut pasarak musuh ya sama dengan kami tolong amin.
长老教会阿美众会长老。Belum kita berturun membenci kau. Wa manunia ini kakarayan. Ikan siya kami wa may kakarayan. Nauhani. Kahidangan miso kami kalawan miso. Wala tinolon miso ikinakan. Ison miso ikiyahot samkian. Sana mabana kamu ikinitakwanan. Sama anak kau kumtang ati takungan ini takwanan aluma. Na itinakamahaw, kami pa sa katutawin takwanan. Para kawas ikinitakwanan, saan hamaw kung malimot miso ikiyaho. Pero saka, ludunan niyam ani niya tamdaw. Bituray isa na kamai, kung bitungod niya, ilumag kami tiswanan. Dahil may utulong suko, bahan sa ating mami kaputa minahama. Pero saka, ulong no, lumak na makawin sakto, upak nila itong mga miso. Dahil ayaw ko ninyo bitungod niya kami na lumak. Nanay kau saya kamu kini keputusan dia ayo kami semua punya tak mengenal rumah kita matuas diri so punya tak mengenal urusan kami maka ini hanya so yes kita minta calon amin lukawas kunyia rumian sang kita Muhammad Kutan ini patilang kita to tangaya pitawan to nantan sunga kyokai ini lalu makno miturai hai kalipakan takun ini nanai malat saiko balut so mitan ini ami tumur ataya tinela kyokai nanai turunai ko balotsa Muhammad kai ko balotsa ami hamak to wa man kakarayan hati atu suar San. Hai Papanta.
在ibarat pengamanan berdasarkan sampai用电视广播的概号。Dengan lebih murah, khidmat prosesnya untuk daya miso mereka kalian. Nanai dunia di pasakat yang bertanaman lain. Maka bahaya ina sangat kyokai. Usai no kesakuan mana air di sana. Utakai ni ko mana air di sana, pemukira di sana. Ambil ayat tu kalimah ada si mana itu. Nanai pakai ni pipa itu no terus di sana ni. Maksudlah kalimah nasoi muli ni pasakat kira dia mana mereka. Utapan si Yesus Kristus utapan ini kyokai asan kepada yang bersama. Nanai maperana tu ini kyokai ini mauripaya kepada Yesus. Kata katanya ini kaungan. Nanai kerja hal terang ini kumpul mutakan dunia. Pakai ini hanya ini dengan Kristus bertolong dan manusia. Amin. 太福音第16章第15节到第18节，耶稣问他们：“那么你们说我是谁？”西门彼得，你是基督永生上帝的儿子。耶稣说。Sekarang ini tahan tu lepas mako. So saya pula minta apa hal tu juga kita orang hai patut kamu ini orang mereka kerana hai kamu kan begini. Masalah tu kamu kan atau saya kata biro ini orang mana saya jokai. Seperti ini kawali. So tahu saya kai orang mana ini sangat untuk jokai saya tu ini jokai. Terasa kamu ada kawan bersama. Sekarang kita jokai. Biro kami tua dunia. Sana pasakat yang harus kita sampaikan. Orang kita ini, usah orang kita ini kai. Atau bila juga kita kai, tangan juga ini. Saya juga kai. Jadi jika juga ada tidak, itu saya mau berikan juga. Kalau anda jodoh saya bersih. Hari ini kalau saya tangan juga ini habis. Pakai kalau kita pada kita tu, yang tangan juga kita tak boleh pakai kalau tu kita sampaikan. Dia menunjukkan kata itu saya kata maka pasir itu hatinya yang kita orang sangat lebih ini sama kita tu rumah satu segi kata
dan soal namo, lalu orang namo, lalu singkun namo hari di armian. Ini aku sarakai, ni turunan namo, amal saya ini kayu kawan, cakap selama satu saja. Alam ini kita nama cakap kita nama kayu kawan hari, jika kita tak nama saya, unjana kau kayu kami, kami turunan namo, ipas amal kawan sarakai, dah betul kita saya. Nah, kita ni sarakai makan. Haleluya. Berubah tokah makan aku sarakai. Bilo betul betul itu betul. Awak kena ayat, oh ya, aturan ada murah aku tu minta. Lalu si mana orang itu tak orang itu orang pasal itu ni semua kayu di pasal atas cuma oh ini ke anak kawan akan dapat kita tu suami usah sekarang kita sarakai tu kayu kawan kali kita sarakai masa si orang hai ini ke anak kawan apa sih ini ke anak kawan macam tu orang tua saya akan yang ngomong kata bahawa besar tak ada kami risau percayakan. Berhai, jangan kau risau anak kau mana orang dia tu kasurat. Mami, kamu lu tak percaya. Lu itu dia kan. Mama risau kalau kau. Kamu doa supaya tino dia rasa. Mama ada kita tak lain lah. Mama ada kita satu terang. Manusia dan manusia ini manusia satu manusia yang ada mau kalau itu manusia ada manusia itu jadi lebih aku itu ada manusia yang tidak tapi ada orang yang hakiman hanya aku yang tak boleh naik bawah dengan hanya sebab itu akan ada itu. Lalu kita bawa tetapi kita kain mana itu? Ojo kita ada kali. Dia orang itu Islam. Kalau Muhammad tadi juga orang yang sinjak, mereka bangsa juga sanggita. Itu kan orang itu tercari ada kajian atau baca itu orang sendiri.
Witabang no saka wah ni kan orang nak buat bolok ni kan ungalai bolok ayo mukawas makan bolok ekeo zaman ko mana ni tampun ko pina rumah usadi so dengan makan ni to ini aus cie awe ada yang berbeza dengan kakak ni tampun yang mau makan ini apa malai ko sabo siwa alumaan dikira Ira bisa dengan kita, kemudian begini khusus untuk bayar alumani tidak boleh tadi oleh rumah untuk bayar tamu-tamu ni, mulai bermanian. Una baik itu ni, tu semua sampai khusus mungkin kemudian kemudian, tu sampai pada kamu tahu, so tidak terasa. Kalau ada baik yang dia ayah kau ni, mulai kalau saya patut kira betul lah. Kemudian apa itu, untuk tu ngay sampai arah di bawah itu, wah tidak. Ni kalau itu kita bisa kalau juga. Betapa ala watak surah di badangan kekitaan. Saya tahu ni, kalau tak nak bunyi wataan, anak bersagu hadri dengan maka rumah berapa itu ay dinian. Sekarang ini awal, maka luka itu berapa itu? Osin yang dunia, ni yang berumah bisa ada berapa itu? Anak ingat mana? Pisah nak kita nak rumah sabar. Kerana ini dua foto.
所以呢，你啦，该一个多种化的一个公有的啦，你来个资料室、办公室、那个休息室、会议室、厨房，或者那个三楼，或者那个公共的，那个就可以把这个两百，我这个公共的还有。Nena rumah lagi yang kau kira, atau kan dia nak kena rumah kan? Nanti ni kalau no, boleh tak tahu itu itu sebabnya, boleh tak sah. Taga dua ada orang dua kaya ini, ada yang kata tangguh dua kaya. Saya baru saya tak kami, masa kebayaan ho, masa masa anak ada lah, di Tuambo di mana pakai di anak, anak aku ada kata, okey kaya kamu pulau mereka. So ni orang namu, itu bukan ada yang selesai. Tangan itu kaya kira. Kata kau ini hai, wahana mahai, asal kau mabulong ko, wawan nama, itu itu arus wawan nama, kata itu. Kata tu tak, itu kalau kata mata saya kata itu terkumpul dengan kiasa, wahana mo, ini akan sah. Kata tahu itu. Kata tu sah, bunyi dia kita orang tu kawas, kita turunan, orang siaran tu selalu kawas. Bukan sahabat no saya kata ditahong. Bukan sahabat na kahka to sakit apa kahka. Bapul kita. Nah, balas siko dalam sekarang oma ini dilando bapul kita. Kami hari ini dunia. Udah sekarang naik. Yang itu buat kami ini rumah no. Umil musuh kami sebagai. Udah baik suka sama auto. Para
在后面哦。好，我们恭请我们的周会议长马颂简牧师珍重纪念品。这边还有那个树当了在后面呢。Hello， 我们来给俺们我晚上哥。现在我们接下来兄姐在百忙中来参加这个盛典，很感谢上帝的恩典，能有这个机会上台
跟各位讲几句话。其实啊，讲这个建堂的事情啊，不是简单把这个经过跟各位做一个报告。这个在2年前，贵教会的长老执事，为了要新建这个礼拜堂的工程，结果他从各方面打听找到我，以后，我也就开始来跟他们来找这个地。结果找到地以后，他们教会这个长老很大的感动，跟这些执事啊，他们讲说这个钱，但是没有关系，我们长老给这个银行来借你押了以后，你将来因为可能是上帝的恩典了，我们就把替他们教会把它决定买下来。大概那一段时间就开始有一些波动，可能是有意识要爱护我跟爱护这个樟树教会，所以今天这个功劳不能属于我，应该属于他们这个教会的这荣耀。我很高兴，我今天能站在这里，但是我要把这个荣耀献给我最敬爱的妈妈，请各位跟我们谢谢各位，谢谢。恭喜队长原住民的委员会，还有圣经区来向大家祝贺，今天能来迎接这个受教20周年纪念，还有的典礼。我实在今天心里觉得非常感动，这个场面很高兴。张先生也是我的亲戚，我们亲戚里面有这样一位有爱心的人来参与这个工作。那你们建这个礼拜堂是要做什么？就是做你们信仰、你们的精神的堡垒，是你们的这个中心。这里有好的交流，互相来关怀。这个殿堂是要做这个，还有一个使命是不但是来救，还有很多迷信的你们张氏刚才我跟师傅在谈，因为张氏是那个从不会调。谢谢。妮妮，我在打妮妮。我的不我你娘好诶，什么东西他都一个，嘛不咯，咱我们比祝福，按照比期待的，比那不咯。最后我还是要谢谢今天这么多的贵宾，也要这个恭喜我们的长老跟这个牧师执事这几年来的辛苦，谢谢。也在这个时候，向我们樟树湾所有的教友、当时在多年来2000年来的付出投入、紧紧依靠的神，正在这里看到我们张董事长有我们主耶稣基督的形象在他的身上，此刻。一个感动这样的一个教会，我讲到，他说他是一个无解。阿美中会赞助委员会议夺，阿美中会干事严月哈，台北中会议长，台湾圣学院院长，以及全体生，台湾民主圣学院院长及全体同工，台南圣学院现任院长及全体师生，私立丹江高中中学董事长、校长，天主教温德女中以上圣学院阿美族书生一同，私立淡水工商管理专科学校董事长、校长，以上圣学院牧师、分地圣队长、老师。台南市长中学生专地总干事，感恩黄牧师他这样的一个带领我们青梅教会的一个献堂跟一个庆祝歌舞，在这个地方荣耀我们
的上帝。新美教会需要樟树教会的关心的时候，盼望用你们的爱跟你们的双手来支持我们这个布道所的教会，大大的当国度是在一起。我们盼望用诗和服饰。能够现场。好，我们今天用2首歌来恭贺他们。第一首就是Pikirnya Kuswanu Kawas， 拿来我樟树教会apa nama Pikir Kuswanu Kawas， Sakatusa， 相亲相爱。我们用朝主的歌来恭贺，盼望我们义城教会跟樟树教会跟所有的教会都能够在主里面相亲相爱。没有美。
mina itili ko rawat namita itili amakro itili kita alam mana asara ka minena kamari malabi makro to kita itili amilaura karena ada daya ai pun sumbi anno bisumbi anno rawat kanya ada daya malabi pulau umur pak inayan hal mahal amalau tanah ni kantor san masa operator mi cik tora titik mantul kami cacat Korea atau tandai mencacat awak kata awak yang misalnya awak bisa dicatat ke titik kolom atau tandai Korea ini minta atau kolom atau kuyu pengekai
para sedia. 好，继续跟读。被人家偷拍的样子，比较自然的。要来也来一点。Hayan po arawan na mo sa tada-arawan to. Umin po yatin na tungsutan tamputaw. Ano masama na mate ko rakabira. Saka away sa maka o lahap hatun utahaw. Ano na siya ako ni Pi? Ayaw na misto to sa kangaay na abagsakat na taongan itinisa ng kami sa mata sa mga ayama. Harap nung minno na misto ko, rumi ati. Lumay pisasaw na misto to, ruray no. Niya bisa ka ni karakter na para sa ni ama. Mamahay na tiniyasa ko ni karakter sa ni ma. Ipahak kami sa mga malahor at tiro na sa kanakalan nila sa saka. Aray kami malahor. Ano dahil? Misto to ang krik sa saka malahor kami. Pagkina ni Kristo kami bitoron. Amen. Hato! Kita, sa tinatsa, sa ngayon ko kan, minat ako sa kahaw kita. Minat ako sa kahaw sawan. Halo ang kahaw ka. Pagyan ka din.
Man? Akte. Hatinit siya? Niciu ni cikang, Pai. Kena ya. Nawai kena meluasan nama tasai mai rakut akasa. To tamuan eh. Kainat. Siete. Kare dia, anda ni, apa? Halo lah.
Macam belum kita yang kuliah, no? Mau belum apa sih, yo? Terus kena belum mah. Ini udah itu kok orang Bakit sa chipan sang law yo? Sa kalapit sa kanan, sa kamay. Sa suwa. Ini tak pasal. Kita bisa sa kanila mana pa para jadi. Musa ko, musa macam. Suwa. Ano tayo? Makinat ka ko kayo. Dengan pakai orang.
Tua ni diwangkang niya may patungol to kyokai. No chirak saya kyokai. Kukulong ko na. Wai. Oh, ngoyak ko niyan sa kukulong. Kukulong, orarapa ko niyan. Orarapa, ongwe. Ongwe, kulong. Oh, sa pakila mo na makin yan. Ako niyan. Halo man kunia saya ka marulu kaya matayar tu kawasan. Oh, saya ko ngoy. Kuna cici. Thank you.